Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer in prav lep pozdrav še z Domžalskega športnega parka. Pred nami je zadnje dejanje 29. kroga prve lige Telemark, nasprotnika pa, kot smo že slišali, seveda tudi v našem studiu, Radomlje in Celje. Vodilni Celjani danes seveda v vlogi izrazitega favorita, Radomljani na drugi strani nekako nimajo večjih preglavic, kar se tiče obstanka med elito slovenskega nogometa, lovijo celo prvo lovoriko v zgodovini kluba, kajti uvrščeni so celo v polfinale slovenskega pokala, no Celjani pa seveda korakajo proti naslovu, tretjemu naslovu državnih prvakov v tej sezoni. Celjani imajo na vrhu 10 točk prednosti pred Koprom, Koprčani so dobili tekmo tega kroga, premagali Primorje 4-0, tu je trenutno stanje na lestvici danes, dve tekmi tudi že pod streho, Olimpija je premagala Aluminij, Sešljar je recimo prvi podajalec prvenstva, zdaj Neto, gol 1-0 v 5 minuti, Juanjo Neto je, kot kaže, izjemno razpoložen v zadnjem času, v 5 minuti že peti zadetek za Španca v tej sezoni, tu je peščica celjskih navijačev, ki pa so precej glasni. Danes prav kakšne gneče v Domžalskem športnem parku ni, Juanjo Neto pa je torej zadev za vodstvo Celjanov. Poglejmo še enkrat, podaja iz kota. Poglejmo najprej Sešljar, potem pa Kotnik, lepa podaja za zaključek Neta. Andrej Kotnik do svoje še 5. asistence kombinirali. Auduli, zdaj ponovno za Bejgerja, tu je Poljak Daniel, malce slabši sprejem za Daniela. Pogačar, priložnost zdaj za strel in žoga mimo vrat, potem ko je poizkusil Nikola Jojič. Mamić, spet je tu Jojič, prepustil je žogo tam Žaperju, Jojič preigrava Pogačar, tu je priložnost in gol! Izenačenje, Mežnar je zadev v 31. minuti, to je 17-letni napadalec Radomelj, strelec za izenačenje. Lepa akcija je to bila Mlinarjev, v kateri je sodelovalo kar nekaj nogometašev. Peta tekma za Mežnarja in njegov prvi gol, torej mladi reprezentant Slovenije do 19 let je zadev polno. Poglejmo še enkrat, tu podaja za Mežnarja, ki ni okreval in takole se je potem odlično snašel ter premagal vratarja Slugo, podajalec pri zadetku pa Andrej Pogačar. Konce je prav slednji bil nekoliko višji, Auduli, dobra podaja, Audulija, gol! 2-1, vodstvo Celjanov, strelec zadetka pa Nikita Josifov na svoj rojstni dan. Torej, lepo darilo si je podaril Nikita Josifov, njegov 8. gol v državnem prvenstvu to sezono, 1-2 Celjani, torej še drugič do vodstva nocoj v Domžalskem športnem parku. Poglejmo še enkrat tole akcijo. Odlična podaja Audulija, ki se je to sezono že večkrat takole lepo dokazal s svojimi podajami, 6. že zanj. Izgubljena žoga zdaj Karničnika, dobro ga je spremljal Ikena, Žaler in Klamfer, oba srednja branilca. Radomelj, visoki Klamfer, Mamić, tudi dovolj hiter. Mamić spodaj v sredino, ni veliko manjkalo, pa bi prišel znova do strela. Ostaja v igri ponovno Daniel Kotnik.
in pa Avduli. Čalušić podaja v sredino, tu je zdaj Josifov, priložnost za Celjane. Toda brez zaključka, na koncu bo to kot za goste. Tužer. Zdaj morda priložnost, podaja pred vrata. Tam je bil Ikena brez zaključka, je pa Božek Vancaš. Zdaj podaja za Kotnika, ali bodo Celjani tokrat prišli vendarle do zaključka. Kotnik ne popušča, gol! Rudi Božek Vancaš, 3-1, rezervist, 32-letni Rudi Božek Vancaš do tretjega gola in s tem je tekma nocoj v Domžalskem športnem parku najbrž odločena. V 77. minuti obrestovala se je vztrajnost tam Andreja Kotnika, tako da je potem prišel do žoge Rudi Božek Vancaš. Poglejmo še enkrat, takole najprej Kotnik, ki je poskusil strelom, pa potem prišel nazaj do žoge. Reakcija Klamferja, Kotnik pa je podaljšal z glavo za zaključek Rudija Božeka Vancaša. V Domžalskem športnem parku, če bi zdaj Radomljani zadeli in ni veliko manjkalo, strel pa Ikene ponovno mimo vrat. Poraz proti vodilni ekipi Celja. Točk ni, ampak sama predstava z vaše strani danes niti slučajno ni bila slaba. Vse preko to v prvem polčasu zelo pogumno. Složio bih se s vama. Prije svega htio bih čestitati Celju na pobjedi. Stvarno vidi se da su jako kvalitetna ekipa, puna jako dobrih pojedinaca, ali isto tako želio bih pohvaliti i svoju ekipu. Međutim, kad izgubite 3-1, teško je naći prave riječi, ali generalno pružili smo dobar otpor tu na 2-1, imali smo dobru šansu za gol, možda da smo zabili to, ko zna koji bi rezultat bio na kraju, ali evo, mogu samo reći čestitam Celju na pobjedi i evo, mi se okrećemo i idemo dalje. Že trener je pred tekmo dejal, da je aprilski spored za vas zelo naporen. Vseeno današnja tekma na nek način lep zgled za naslednje, ki prihajajo. Slažem se, imamo sad još i kup u ovom mjesecu, tako da fokus nam je naravno i na to, ali i na svaku sljedeću utakmicu. Sad nas čeka Koper, isto jako dobra ekipa, ali evo, daćemo sve od sebe da uzmemo 3 boda. Koliko vam misli že tavajo k polfinalu pokala? To je sanska priložnost, pravzaprav najlepša v zgodovini kluba. Slažem se, stvarno velika prilika, naravno da nam je u podsvijesti, da nam je u glavi, onako fokusirani jesmo i na to, ali ne smijemo zaboraviti ni prvenstvo, stvarno treba težiti iz kola u kolo da budemo sve bolji i bolji i onda će jednostavno i rezultat to popratiti. First of all, happy birthday. Thank you. You Gave yourself a very nice gift today. Yes, thank you so much. This was quite a tough game against Radomlje, maybe tougher than you expected. No, to be honest, we knew it will be a tough game, difficult pitch, but important we get 3 points, we get victory, and we close to get our goal to win title. As you said, the pitch wasn't in very good condition, but still quite a lot of technical mistakes also in your team. Yeah, maybe with ball and also without ball it's not the best day from our team, but I think next game it will be much better. Yes, next game is against Olympia in just 4 days. If you manage to win that, trophy is basically in your hands. Yes, we focus every day, we focus every game to get our goal, our target. Thank you so much. Thank you so much. Kar dobre volje ste prišli sem na tole izjavo, sicer brez točk na tekmi proti Celju, ampak današnja predstava fantov, sploh v prvem polčasu, je bila pogumna, drzna. Kako ste videli tole tekmo? Prvo da čestitam na zasluženoj zmagi Celje. Isto čestitam se mojim igračima da su pružili maksimum od ono što imamo u trenutku. Dali smo otpor koliko smo mogli. Moram da kažem da polako rastemo kao ekipa, kao grupa, kao tim, ali treba nam još malo više vremena, malo više prostora da
prikončame ovakve utakmice sa ovakvim kvalitetnim protivnikom sa boljim rezultatom. Ovo nam je bila 4. utakmica celje, 4 puta smo izgubili, na svi 4 smo igrali u određenim trenucima, ajde da kažemo negde ravnopravno i bez obzira oni kakav kvalitet imaju, ali na kraju fali nam ta konzistentnost, odigraš 15-20 minuta dobro, onda ti fali tu završnicu. U svakom slučaju ja sam zadovoljan kako smo pružili, to što smo igrali, poštovali smo principe, gradimo se kao tim i trebamo samo tako nastaviti i raditi dalje. Je morda ta manjko izkušenj bil najbolj viden po tistem zadetku za 1-1, ko niste uspeli zdržati do polčasa z remijem? Tako je, napravili smo opet onu pogrešku, imao je fantastičan centar šut Avdilin, bili smo previše otvoreni, znači bili smo u open playu, u build-upu, Mamić je malo kasnio tu, Klamfer nije pokrio, ali u svakom slučaju kvalitet igrača koji posjeduje celje je došlo do izraza i to je bio fantastičan centar šut. Ako je ostalo do poluvremena 0-0, verovatno još bi se mučili još malo, imali smo prilike i na 2-1 za 2-2, ali to je u fudbalu, ja opet kažem, moramo raditi, moramo poštovati principe, pokušati da izgradimo naš stil, našu ideju, našu igru i moramo nastaviti dalje. To je to. Ovog puta opet smo bili poraženi na celje. Je pa ena lepa zgodba, zadetek komaj 17-letnega Mežnarja, zaupali ste mu od prve minute, danes njegov prvenec. To je lepa zgodba, ki opisuje, kakšen je cilj Radomelj. Tako je. Ja sam puno ponosan i sretan zato što je Florian zabio ovaj gol, prvi gol. Nije to debitanski nastup, on je ulazio u nekoliko utakmica, ali ovo je debitanski nastup od prve minute, dao nam je gol. Pričali smo i prije utakmice da, ne znam, u ovih 10 mjeseca odradili smo 220 treninga, on je sigurno bio sa nama jedno 150 treninga. Jednostavno učimo neke principe i eto, to se nagradilo ga je to što je imao želju, to što je hteo da postigne gol i eto, debitirao je sa golom i ja sam puno sretan zbog njega. Congratulations for the 5th win in a row. Points are in your pocket. What about the performance? Was this even harder game than you expected? Yeah, we know that all the games are difficult. We play against one team that they like to play and they like to build from behind. They play without pressure and they have some quality players. So we know that we will have some difficulties. But I think that we start the game very serious with big respect for our opponent, and because of this we go inside the pitch with the head with the mind that we want to go strong and start with power if we want to get the 3 points. And I think that was a game that we control almost the game. We had 66% of ball possession. We have some opportunities. Sometimes when we think that the games will be easy, sometimes the games can turn difficult, and sometimes when we think the games will be difficult, we can turn the games easy. So all the games we must start with the mindset that we need to play and respect the opponents to get the 3 points. Nikita Yusifov said that the pitch was in very hard, very tough condition. Was this maybe the biggest problem, especially in first half? You made quite a lot of technical mistakes. Yeah, it's true. The grass is high, and more than this, is very irregular. So when the teams that want to play the ball go only jumping, it's not easy to make the reception and even the pass. I'm sure that if the grass is better, even Radomia could play better, because when the players have technical quality, is good for both teams. But it's true that sometimes they want to make the reception and the ball jump, so it's not easy to play. But more than this is the 3 points. I think that we control the game. As I said, we scored 3 goals and we are happy with the 3 points. These points have the same value that the other points against the bigger teams. Your first goal came from beautiful action from the corner. I guess something very well trained in previous days. Yeah, we saw some points that we could during the game we can use, and we saw this. I said to Nieto during the week that he will score a goal, and he scored a goal. So it's something that we're training during the week.
next challenge, Olympia, in just 4 days, midweek in Slovenian league. This is not something so usual for us. Yeah, it's one more game, the most important game of the season because it's the next one. So we need to rest and we need to prepare the game on Wednesday. But I'm sure that it will be a good match and we'll be ready to make a good game and take the 3 points. Mr. Thank you so much. You are welcome.